Just Him Chapter 1 Engting e kha kan class chen hun hi ti in ke epcha chu ka best friend zo rami chu ka zota athil elai da me uchon min lo ena makti deuh hian enge lo ti a vo in zinga ringot po voinga min zo na ani to ativin hlara kan collegical masak berni turunya ka hel hol velom enge voi sompo zo cheila itan heklo eme katia kanwi lekleka lerin diki hi avan lo thleng har kati zom zata nya kan call chin tile a phone chu aphora hello emite na kan om ivan lo thleng har kan ngana rei to lutuk chenya ati hlaklaka aizola kan om thlang nu in kan in hi aizol mun leili takmaya a oma chano in mu khom nan tak kan mang kanu le patepon ka chante chu annela ka chante pon nu pa ti nan kau mai zel kan in sha na rei to lomboka kan in ngam tlang bar le chin rin dik chu alo thlenga rei lo te kan chu khoma kan chuak le ngal meya college kal ni masaber tur ani boka kan phur tlang khop mai anuam ka ti scooty ka khala zore mi ka phur bok college chu kan thlenga class a kan lut ve ngala kan chuwa kan ti ngal mala ke phe chuan soi tur po ka shelo mi an tam bok si a re rui ti ni se anwa mu zokin ka ring class pon lama chuan me che ho an beng cheng hluaya zor mi chuan ka ve en ve chin ti pa in thau ngal zata alo let le ngala oi Timothy ate chan ho ati chula rendi ka chuan ani mo ti le rang fashion in an kal dun ngala tunge Timothy chu ka shelo re oi ani pani he zong thili an shelo tuka media school kan kalai changa income chau kan ni a ta chang to chuan ke hi thil ka shelo ber zel ma se exam na ka ti chaber ve thung china hayara khan kan subject lak ain anglo ta hloma rindiki he chuan science la a lekha thiam thevia we ti lo chuan science lak ka du lo bur ve thunga ka line nin ain mil lo ka ti ve tat kha anya mel chasi a chelo si asangin byang sumala nei kul le ngal ti pa in zo mi chuan lo ti phei langa tu mo ka ti he ho a ka dara beng det pa chuan Timothy mel chebyang no chek chuka atia atlak du a kalo ner khum chang khop mai kha ama kan school lut ve chin kha re lo te geneti bia pa hlui kha rindiki ne lo ti chuan kalo ti duaya ma se tu tak nge an soi ero ka she tak mia law kan college cha senior ni boxya oi an selo lom boxi ke chu ka tuira le zo re mi bok Timothy ale tu tenge tia ka zo chuan rangmang khengin Timothy vanel duata Raymond Mel somdong ki ma Michael le lom sawa chuan an chan dang te po ka sei tel du kherangem nui hak pa chuan zo re mi bok chuan ti ham hama angai lo ka lo ti vata rendi ki po alo nui vur mai ang class ma akal zui ngala professor po alo lut zui ngal zat chuna chuan kan ti na kan pathum chuan kan chola mi pacheng kha chu me che ho chuan an lo bor tuawa kan thel eitur wa soi tur chuan ka kal pheya momo ti angreng vel ka choi phei don lai tak chuan mi pa pakhathi ka su deuh chora asang ro puisia ka dak chho dewa min lo en vungvunga oi sorry ka ti ngala achan dang te chuan an lo chei deuh le ngala ka lai lek lom am tam boxi a an chan ho amoni ni don ni kan chutna ka va thleng phei chuan zo re mi chuan nui vur chung hian mi lo hui zeu zewa iwa su moi vel ve a alo ti sapa ka in pala lom ko lo ti vata Timothy a an su khera lo ti le ngala ni war chungin kha mo in soi chu ka ti ho a o amani kha chuan abul mi so Raymond le Michael te anya abulte ading so abial nonia rendi ke chuan lo ti ve thunga ka shetsia mel kha chu cha ka ti vereng ma se ain du mel ka ti class kan nei to lo nu chuan keni te ina kaleng ko ya
kan college bullo kania ka chante ero chu an ho tlang hala thingpuite ka ina kani fanu eli nen kan ti ti sam sam boka chumi zo a ka hol engal meya scooty tinungin ka hnung lama chuan mi parwal lo nui phe hok hok ri chu ka sha a mei cha po an tel mei thei helmet ka khum mek lai chuan ka vali hoya khami te chan ho kha an lo nya mei cha pathum vela nom ve bok an in zeina en chuan an class hlom viawa an vai chuan kabul an lo thleng ti ti ngal meya timuthia an ti ber chu abana me che pakhat hian akwa rala kawang muchang hlebok kabul vela lir thei chu an ta ani hlomaniang an lo ti nung sap sapa kani an ina chunga lo chhuaka be ka hian thil engimo ada ni in ka sha alo phe hlok hloka kani hi nusa chave tak hleiling tak mai ani a kapate unaw hi tuma te hi an lo shimshima an lian thwa vek meya kanu ero asang shan lo nu te lam takani kapa hi sarkar na thopani a kanu ero designer ani dei thung kan khosa thei viau bok aizo la hian kumruk don chu kan ve to a kani chuan mate he chu me hi lo hon phero o atui te me ania bong sakana chuan tui berang alo ti siam siama kalonu isanga kawan lom tak ibong sakan hi atui ka ti ber kalo ti ve thunga kani bok chuan e kha tima inu in min lo kol takasin ishe sa ti ro ati a tima a tunge tima chu kanung lama chang chuan o kan imbe zo che alom alo ti a kale hoi ngala ke en chuan timothia chu lo nia ma se engtin nge kani ne ani sha dai le ni he pa hi shami ambeng bula chuan kawati sa sa a kan chen oma indian pui nei te hi an fa pa nei chuna ni hi alo tivata chu wanga ni don chu a in du mel ka tia an hausak wang le kani don chu ka til ru a kani bok chuan a fel rewania anui le pa adwa thiam si ma se zan rei deu dewa ho sia pathana sun dwat khopa mo alo tili a ka chang to lem lawa ka lo bu ngat ngat ringot in ka thlen chuan dar thum vel alo ri der to a in chung lama chhawngalin ka ruma kalut ngala bedrooma kalut ngal zat bok ki in bol zawa kamu mei mei don amuni ka tia ma se ka samala ro lo bok si kamu ta thawa ka har le me chuan dar nga alo ri der to in noya ka choka kanu in erong alo bola nu khoya nge nu samte I katia chol ala dona tun kar chu rong ka bol angai do ni mel eta kamam boy zana ini te na kalangai ania o ati ngal zata timo kalau ti ve vata ipa in lo pheiru atia cho hi e khamila kan pheidon nia alo ti le a ka han in sam lo ka nge katia ka chau pa chuan enge mun le kan ti don chu ni ka ti raw rawa cho kan e kham chuan kan motorin kan phei ngala traffic po alla jam cheu mai revok lawa chuan kan ni te in chu kan thleng pheya geta kan lu don chuan timothia ka mulhola mak ka ti vo in ringo ta po voi thum ka muto ma se mak ti melero apu venya lawa amut achawak lauti ero ka shi thei kan lu dona kanu chu ading do ta a ti mai local ve don cha mi enge omsia kanu hian timothia asha mo music pui lutila lokin enge omsia timothia pon kanu asha mo ka ho chung chuan kalo mel dun saksaka in chunga kan lu chuan an lo chhanem khop mei ka pa po alo to a ambula pango wing wing thau lampang lan ve deu hi alo chuboka an lo nui dun hak hak mei pathana alo nia kapi le pu te po ka wang mule zela enge mo kan ti don ni kong kharbula ka ding lai chuan ka hnung chu ari deu da pa eli alo nia alo nui ververa enge kalo ti vin laka uti maso achelo tiro itvm alo ti sa sa a kalo thing rang kher me amel chu cha ka tia ma se ain la velu mel e me
ti a eli chuan na a fel lutuk ma se akul ve a biak masak lo chuan a chong ngai meu lo an in bul kan tir khan ka star ve man zo kalom alo ti zat zata te thlota kapa in ka mela mu chuan min lo ko ngala ka wa chu phei ve a nuwalai tak mel chedeu me hian oi zo pari chu awa han mel chate reng em nisa nga min en pa in nurin pui alonia kalo nui suka anu pa hian engi an lo ti vele ka ti neu neu chana ti ma hi lom a mel cha ate lai po khan a mel chat kha karing sa a hei karin ang nge min a cha ani hi kanu chuan ti ve ngala ani hi ati ve ngal boka kanu chuan thing puite inin an ri deuh lei lei renga kapa chu alo chong ring deuh hluaya hetia kan in ko khom deuh na chan chu ka fanu le ka champa ka u nau pa ang meya ke en pathana le nurin puite fa pa ti male kan zo par moite in ne na chung chang hi ania ati a enge omzia a kanu chu ka va en ngal thuaya zo na mit meng hian ni ka va mel ni ani ero nurin pui nen chuan an lo in beru sar sara ka epchia chu mi pa chu ka va en ngal zat bok ani ero makti om ang pon om ve mia lo nia pathana chuan kan fanula ni mei tur chu apian tir no se na ni lai khan kan lo hwal pathana chuan kan fanula ni mei tur chu apian tir no sen ani lai khan kan lo hwal diam to a nui hak hak pa chuan alo ti ve mei boka oi engma hi ka she thiam ho lo pathana ten fa an nei ti bo ka shimya lo ka pa nen hi chuan anin kom ngei ti chu ka sha a aizola kan thlang nu hian chopo an lo e fawa ke ni pon kan va e fo kan in po em ema ma se an fa pa hi Timothy ani ti ka shelo re re tuna thot in nei kan tilawa ma se in college kalnate a in ang vel ta boka ti ma hian alo lam chin don chenia nui sa nga min en pa chuan alo ti a kalo nui let ve ringot soitur ka shelo ematin ani kan hodon to a pathanate in hi kani ti in bul kung kana in le lam me hi ani a anni po an ho phei ve ngala Timothy chu ke en le zeu shina ani ero chon min lo en ve mi alo thung a in du hi ka ti hlwa kan le in shelo ti chu ka she thawa ma se ke en chon min lo mel ve zok om min she om ang puin om mi alo in kan thleng chuan kanu chu thil om dan ka zot ngala tu nge po ka shelo ania pasal te chu a ka zir zo ma chu pasal ka nei don lo bur ka divin ngal laklaka ka pa chuan zaidam deuh hian mate tuna thot kan ti hleinem ipathana nen po ngun taka kan in ngi twa hnu warel kha kan ni a inin hwal phot anga in ni te chu aman mo thak lawa alo ti dam dia ya ka pa hi pazai dam em megania kanu po aza hle anin za to ni ber ka pa ang hi pasalatan ka du ka di shin ma se tuna tak chuan pasal hwal ka nei chep ti ka she chuak oi karil ru boy engtin nge ka ti ang engma ka se zom lem lawa karum lama ka chau ngala khuma ka mungal zata ka mu hil ti dera ka ching dia tia ka message to na lo ritlang tlanga ke en chuan number hlang alo nia tunge le ti pa chuan ka mu cha sau sawa naktu ka daria ta lo in pe ang che ti te me hiani cover reply ya tunge o covatia ipasal hwal alo ti a pasal hwal a Timothy ami katia katab lai te chuan ke ip choi choya ti chawin min lo changa tinge min lo biak le ka ti ru mek lai chuan daria ta chuan lo in pela class kan chen ma dona chuan atia chuan tia atop deuh chut chu ka she thiam lawa chuan eng tin kalo ti fata chuan lo in pela ni mai atele a la sin mu tur om khal zat bok ha mi in du ve tak chu ani lokin tuna khan
daria ta lo in pe ro ati tak min lo lam do na nyang a ka thina phuti ti ngala acha chu ve khat po ataka kal bemya lawa e chuan le lokin bial dung het anayan ti takha kapate bula soila kan in nean chut ma na yes kavan lom tak ka khoma chuan ke in le deuh chhena ka phone ke en chuan abichi alo lo to a ka charge pa chuan darzat ke ena dar som pakhat alo ri don to a ka ham bui buya baruma ka mai the ka fa phi le te a kamuta a karum chu an lo kik datta mate thoro timana ngak chenia ti ri chuan min ti har jok mai ka thau ngal hluaya sana ke en chuan daria ta lo ru chepa ka mai ka phia ke in sam sok soka thomno hak tur po ka mulo tianga man mu te wa ka om hian ka thil hi an bo vek zel makeup ten ka hnoya loafers ka buna kor falwar khup khu nap chu ka ha mozavar kyu jo makeup bun bok kasam chu asir ve ve kala a ka kila kasam hi akhir deuh hleka a koya ni ma zo in hnoya chuan ka chuka sitting room ka vo he chuan timothy an min lo mel ran meya a in chei dan chu kote alo ha ka chuk pa chuan kanui chuak chepa ma se a in me ve re top stepa ka chuk chung zong khan min lo enin ka sha ma se ke en lo step chu ka met la thung kanu chuan mate in pe mo atia kalu kalo bungat ngata kanu buk chuan kha inva in me te sod ve in kor hak te chu nui cho chung chuan alo ti a ni zana kot lo hala alo tia timothy ani eng thung nge mo asoi chu ni zana chu tyang soi turin kan in be thui lo shim shim kalo envata min endu mia lo thung kanu chu alo nui kara kan chhuaka get bula bag nal zet me chu ama tha ani ti ka shengal achan chu nimina khan ambial nunin anin phurtur khaka hmuwa helmet full face chu akhuma abai ka chuan lon mei na changpo ka shelo chuang tha che ati zoi sapa avin lo na chu ka phude uzok mai o kalo ti hluaya iva in che cute ve alo ti le a cute na po ka shelo we a ka khesuk ringot ama bok chuan isam kha alo ti a kalo melwata ribbon kha atla chepa ati a ka sam chu ka dap ngala bakit chu alo oma ribbon pink lai chu alo tla chepa awan chi lo tak khoi lokin kalo ti sakang che ati chuan soitur pro ka shelo we a ain du viau do ne mokatia karin ain a fel dei kati a sir lam hoi chuan min pota ani bai ka achu to boxi kasam chu ati chave me ya kalome klauti ve sapa bai ka chuan lon me ka tuma korfal kalo ha boxya enge mo vo ina ta korfal kalo hak ni mei cha chut danin chu meila alo ti le sapa e nya kalo ti ve vata ha thak hian adara chuan ka wana mei cha chut dan chuan ka chu adar chu ka wan le du cha lawa asit nung chu ka wana asit asang box hi ka omdan me chu anwam lo vel vek kong online dewa chuan ading data adar chu von lo thei ani lo ka samla chu malama alo busyawa ka va wan chata tikhan ka dara khan wan ro itla ang alo ti angai chuang lo ka inwan theialom kalo ti ban chara itlak chuan ni thu alo ti le mok mai achong dan mei chu ka ngei to ka tling viau ka mel ruma min mel rum lutuk alo tia anui ri chu ka sha side glass achang chuan min lo enti ka sha ka sak le no college chu kan thlenga mi ho chuan min lo endu viawa kan in chei dana in rem sia kan in me ve rau ka ti na enge ka soi kan in me hlolo shep tak chuan mun fal dewa chuan min kai phengal dora he enge kalo ti vata college hi chuan kan in shelo alo ti vata enge isoyom zia kalo ti ho college hi chuan in me shat kan ni lo thu tak deuh hian ati
ma se kalotia ma se angai lo chu chu thu thop bana kan soi le don ya atia akal ngal de ya ha nge om sia ni chin lo khan mi chen khat kha chuan min lo mu hloma min en du viau boka tuna kan in shelo atile ma usi a koi to boy pe lawe a kan class lam chu ka pan pheng ve ngala class ka watheng chuan mi an lo la tlem khop me kan class a hian mi kan tam ang rang viawa vo in chu ka thleng ma boka a thleng ma sapol chu kan ni za kani zo re mi po alo la thleng lo ti tur em om box si lawa library a kala khabu chhar tur ka zonga ka chu a chhar met mela librarian pa chuan min lo bia local thara mi ini a alo ti a o nimina chong khan kan lo lut ve che a ka ti a chu pa bok chuan e local la registration lo ti la nui sang pa chuan alo ti a putar lam to ani nge ka in registrate nu chuan tu nge iming boi lo ti a Emilia zo par moi kalo ti vata zo par min ti don ya nui sei pa chuan ka ti a ole mel chahle me alo ti a kavalom kalo ti vele me bok tari lo te le khabu chu ka chara class chen hun alo ni don dera library ka swasana kan class lam ka pandon lai tak chuan mi hi ka sule deuh chora anna kalo ti chama oho niwina mi khalo mi pa o chuan ati a ka chal dom chung chuan ka han en chu Timothy a bok alo ni oile ka mudu lawa sin le ka teril ru neu newa chong pa bok chuan chanu tu nge hming ni cho chung chuan alo ti a ka ang man wai ti a zo pari ni hi Timothy an alo ti zewa kalo en vata in shilawangin omang ati in kashesia tu na la kaming alo soi le boxi a om dan chu kashe thiam lo na sa ni o zopar Michael akania nui sok pa chuan alo ti a Michael chu kashe cha azia ka ti kalo nu ive suka olom sang kalila thokhal pa chuan Timothy chuan alo ti zoi sapa mi in biak lai lai ya khatia lo ti chu Michael bok chuan o lok ti le min lo ena zo par I number min lo pe lo ti tlong maya mo kalo ti vata ko chu aring de wanyang nui za insum ti sha de hian I number alo ti a anui suk pa bok amel chu cha ka ti ve ro to pa asang ve thawa Timothy ai klemin ate zo ka ma se a chelo chu ka ti reng oring za thian le lom sang phayang tile Michael chu kwa phei ngala lomsang chu alo hoi chok choka akut zezer le mui phunin nakina o ati mein ka sha kalo nui ringota chuna chuan kantina kan chan pathum bok chuan kan e holi a class a po me sha chu kan nei deuh nual to boka lo e vela ti po an om nok hlom mai ma se kan pathum bokin kan e holi a kathil ton mek chu ka shila mak anti in zo remi phei chu aphur khop me anui ri hok khok ani ber Timothy te chan hawan lo luta ambial nu po ka munghal zat bok an lo in kai phei ti ti a lom sangan min lo mu chu kalama alo kal ngala ka number bok min lo dila Timothy ka va mel pa zeu bok ani ero abial nu nen an lo chudu na ka number ka bek don lai tak chuan kan malama chong chuan Michael lo phengal ro ti lom mel zet hian Timothy chuan alo te ring khop me lom sang apo chu aphu ve de uzoka chapter 2 hi kalo ti chun zomanga I story kal lai hi pani kan ne ya tim I jasim hi kan zo to a chuan jasim hi season 1 hi chapter 12 thleng katia atam vak lawa hi short story ang khan katia ma se season angin ka chen ta thawa season 2 hi season 1 kan ji zo hianin kalo ti chun zom lenga ka chanya hi min lo share sakanga WhatsApp group ate min lo share dar sak ve cheu don ya